Turabasuhuje neza abateze amatwi ibiganiro bya Channel James Sport Focus TV. Aka ni akanya k'amakuru agezweho ya siporo utasanga ahandi usibye kuri channel. Nako rero tugira tubazaho atandukanye rero aba bari kugwa mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku migabane y'i Burayi, tukabasesengura ibigizwe muri siporo utasanga ahandi, shampiyona 5 zikomeye tukagenda tubabwira ibiri kuvugwa. Rero mbibutse rero kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bibacika, abakunzi bacu kunda mbere no gukora subscribe, mugakora like, mugatera na comment kugira ngo ibiganiro byacu bibona abagoye ukarusha kubibona neza. Uyu munsi rero ni umunsi wo kuwa kane, aho international break, aho ibihugu biri kugenda bikina imikino itandukanye cyane. Irango shampiyona rwose zabaye zihagaze. Aka ni akanya k'ibihugu aho ibihugu bigenda bikina imikino itandukanye cyane. Uyu munsi wa kuwa kane rero hari imikino iri bube cyane nko muri UEFA Nations League, hari bube match ebyiri uyu munsi rwose. Match ziraba ari za amakipe matoya cyane. Irango match ziri bube cyane, ikipe ya Gibraltar iraza gukina na Latvia, na match k'amakipe anganya ubushobozi. Ni match iri bube Samoya. Indi match iri bube ikipe ya Malta iraza gukina ikipe ya Luxembourg, akamatch nako kara. Si izo match ziri bube gusa, na AFCON naho haraba imikino igiye itandukanye cyane. Mu mikino muri AFCON ikomeye iri buze kuba iba twavuga cyane, ikipe ya Chad iraza gukina n'ikipe y'u Burundi. Ikipe ya Chad yaza kwisurana n'u Burundi saa 9. Ni akamatch karangaho. Match Burundi bushobora gutsinda kugira ngo bukomeze bukomveke, bugaragaze koko nimba cyo gukomeza mu ciro gikurikiyeho. N'indi match izaba ikipe ya Somalia izakina n'ibiba bya Mauritius. Indi match itanyijwe rwose, indi izaba ikomeye, ikipe Sao Tome Principe ni ikirwa nanone kizakira ikipe ya Ethiopia, akamatch gakomeye cyane. Ngira ngo ni imikino izagenda ikomeza. Bakunzi bacu rero mbibutse yuko rwose kabisa, kugira ngo bitazajya bibagora ibiganiro byacu mukabibona bitabatindiye cyane, mbere na mbere no gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu muzajye mubibona bitabagoye cyane. Ngira ngo uyu munsi hari World Cup Europe, nyuma yuko nkombe ku mikino iteganyijwe muri AFCON. Uyu munsi World Cup Europe, ibihugu byo ku mugabane w'i Burayi biba biri gushaka itike y'igikombe cy'isi. Match zikomakomeye twagarukaho cyane, ikipe ya Turukiya iraza na Romania, akamatch karaho gakomeye cyane. N'indi match iteganyijwe cyane, ikipe ya Czech Republic 3:45 irakina n'ikipe ya Republic of Ireland. Akamatch nanone ikipe ya Czech Republic igomba gutsinda rwose kugira ngo itsinde yitware neza, igaragaze nimba iri serie. Siyo match iri bube cyane twabwira bikomeye, ikipe ya Denmark iraza gukina n'ikipe ya North Macedonia cyane, akamatch gakomeye cyane kari aho ngaho. Indi match ikomeye cyane, Ubutaliyani busabwa gutsinda. Mbibutse Ubutaliyani buri gushaka itike, buri gukina imikino ya barrage cyane kugira ngo urebe nimba bwazazamuka kugira ngo buzajye mu gikombe cy'isi kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo ni match ikomeye cyane, ikipe y'Ubutaliyani irakina na North Ireland. Akamatch ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani izakinira imikino yayo muri Atlanta, nyine mu mujyi wa Atlanta. Atlanta ni ikipe yo mu Butaliyani. Mbibutse ikipe mu Butaliyani ikomeye, niho ikipe y'Ubutaliyani izagenda ikinira imikino yayo. Ngira ngo match uko zizagenda zikinwa cyane ku bwinshi tuzagenda tuzigarukaho cyane. Reka abakunzi bacu mbashimire cyane, mbashimire muri abakunzi bakadasohoka uburyo twabanye mu makuru agezweho ya siporo twari tubafite aka kanya kuri no mugoroba. Reka tuzagaruke ubutaha. Ciao ciao.